selamat datang ke episod pertama Mongo Media Podcast. Hari ni kita bersama dengan tak lain tak bukan, nama sebenarnya Izwan Muhammad Slamet. Betul? Betul. Betul. Tapi nama samarannya Nan the Good, Good Boy. boy. Selamat datang Nan ke podcast pertama kita. Terima kasih lah sudi meluangkan masa, belanja air, belanja tempat, belanja segala-galanya dan belanja masa paling utamanya. Okey. Untuk pengetahuan semua, ini adalah episod pertama Mongo Media Podcast. Okey. Kita punya goal adalah untuk interview ataupun mendapatkan intipati daripada usahawan-usahawan, insya-Allah daripada lokal. Lokal tu ada banyak maksud. Di Perak boleh, di KL boleh, tapi kita utamakan siapa yang berdekatan dengan kita saja. Okey. Cik Izwan. Aku nak panggil Nan ya? Izwan Kenapa lah. tiba rigid sangat ni? Izwan formal sikit. Formal sikit. Cik Izwan Izwan. Izwan. Walaupun Izwan tak reply mesej saya since last week, saya tak datang hari ni. Kenapa Cik Izwan tak reply mesej saya Kita tu, Cik Izwan? Kita prepare. Okey. So prepare tu memerlukan seminggu. Okey. Baru kita datang well prepared. Okey. Cik Izwan boleh perkenalkan diri sikit, Cik Izwan? Okay, Lahir bila, lahir di mana? Izwan bin Muhammad Slamet, umur 38 tahun. Lahir di Pahang, jauh, tapi kita bermastautin di Seri Iskandar Perak. So last and cerita pendek dia, kita buka kafe di Seri Iskandar lah. To settle down lah. That's our mission lah. Okey. Izwan boleh lagi detail tak? Belajar sekolah rendah di mana? Awak bukan duduk overseas ke dulu? Jangan cerita sama situ lah. Jauh sangat tu. Jauh sangat? Cuba cerita secara terperinci sikit. Mungkin nanti rakan-rakan sekolah rendah, rakan-rakan sekolah menengah boleh tengok podcast kita, boleh say hi. Hai. Okay. Tapi itulah, kalau sekolah rendah tu banyak sangat sekolahnya. Kita start sekolah menengah okey kot. Sekolah menengah di SMK Pandan, Taman Tas Kuantan. Lepas tu sambung di Alam Shah Science School, Ceras. Sambung di UTP degree Seri Iskandar, UTP Seri Iskandar. Itu titik permulaan lah, di mana kita tersesat di bumi Seri Iskandar ni sehingga hari ni lah. 20 tahun lah, 20 tahun anniversary tahun ni. Tak habis tu. Tak habis. Lepas tu, lepas degree tu kita ada sambung master di UTP juga, and then sambung PhD. Tak habis lah, yang tu tak habis. Tapi mesti kita habis mesti kita habis. So I am an alumni from UTP lah. I'm proud to say I'm UTP in me. Okay, tadi Izwan cerita Izwan sama belajar di UTP. Boleh cerita course apa, major in apa? Degree course Civil Engineering Construction Technology. Okay. Lepas tu master in offshore structure. PhD tak ingat. Banyak sangat. Sangat susah sampai Izwan tak ingat. Tak nak ingat sebenarnya. Okey Izwan, saya tiba-tiba terfikir tadi Izwan kata Izwan belajar sekolah di Alam Shah, belajar engineering, even engineering I can say up to master and PhD lah. Macam mana daripada student engineering ni boleh tiba-tiba terjebak dalam perniagaan kafe ni? Bukan orang kata yalah engineering very secure punya future punya course. Macam mana tiba awak boleh tersesat ke? Kita kategori tersesat ke tu? Okay, cafe business ni bukan sesat lah. Sebenarnya the mission dalam diri tu, that is our last punya, bukan last lah, kita simpan dia sebagai precious punya objektif lah, life objektif. Saya nak buka cafe. Okay. Even though kita tidak bekerja sebagai engineer, tapi I tak tahu lah kenapa jatuh cinta sangat dengan kafe, barista and of course coffee lah. So here we are. Okay, boleh tak Izwan go more detail? Sebab for sure you daripada degree and then go for master, pernah mencuba peluang tak bekerja dalam bidang engineering tu sendiri? Saya tak pernah berpeluang lah untuk bekerja engineering betul, tak pernah. Tapi kalau research scientist, research officer, research engineer apa semua tu, yang tu pernah lah. Tapi more focus on research lah. Minat memang pada dalam research. Engineer tu sejujurnya tak berapa minat lah. Tak aci lah cakap tak minat, kita dah habis belajar kan. Mana ada orang tak minat tapi habis degree kan. Master pula tu lagi tak logik. But the research is the main yang saya betul-betul minat lah. Minat lah. Okay.
And then banyak persoalan sebab yalah J Izwan dia belajar di UTP. We know now the very well known university in Malaysia, and even previously diiktiraf sebagai universiti private nombor 1 di Malaysia kan. Betul, the best Boleh university. Yes, boleh cerita sikit pengalaman belajar di UTP ni macam mana? So UTP ni dia punya culture dia well rounded lah. That is the most interesting things lah pasal UTP ni. Dia mengajar student to be independent in learning and also in applying the what they taught lah. So for me, I'm totally in love with UTP lah. Dia punya background dia, dia punya surrounding dia, dia punya lecturer dia kan. Memang the best lah. Okay, let's say lah kalau kita went back 15 or 20 years ago, Izwan dia beri peluang masih nak masuk UTP ke, nak pergi belajar ke overseas ke? Kalau dia beri peluang lah untuk patah balik ke masa lalu. Of course UTP lah. And when my son and daughter grow up, UTP will be the destination. Okay. So UTP? Mungkin saya boleh kira ya. So Izwan, kita cut it short lah because ini kita punya pilot project kan. So from you as an engineering student and then open up a cafe, why not kita cerita sikit daripada cafe ni? Sebab saya dengar berita kata this is not your number one cafe. You pernah start dari rumah. Betul. Okay, boleh cerita tak perjalanan cafe tu sendiri? Okay lah, kalau cerita pasal cafe, I would say kita cerita pasal my barista life lah. Okay, barista life. Barista life, betul. Okay. Kalau cafe tu dia macam sempit sikit lah cerita dia. Okay. So kalau barista, cerita mula dia adalah PKP. So PKP ni kita tak boleh keluar. Okay. So somehow I like to meet people and serve people. Okay. Kan? So, kalau Rahimi masih ingat lah. Yeah. Zaman tu Rahimi datang dengan kawan dia. Lepas tu I serve them dalgona coffee. Kawan lelaki kan? Laki. Alhamdulillah, kawan lelaki. Saya take note kawan lelaki. Kawan lelaki tu bawa isteri je. Okay. Kawan lelaki Meaning 2021 for 5 years ago. 5 years ago. 5 years ago. 5 years ago. Okay. That's the starting point, not 5 years. 2020 lebih kurang. 2020 to 2021 lah. So kemudian my first machine is Breville. Okay. So there goes my journey lah. Okay. Kickstart dia punya journey tu. So sampai mabuk minum kopi 10 Okay. shot sehari dan sebagainya. Memang kita tak tahu cerita dia. Kita tak pandai minum kopi pun. Okay. Tapi kita learn the coffee life tu, lifestyle tu memang macam wow. Okay. Amazing life Dia macam taste note yang this is totally different colours. Okay, so we can say coffee change your life lah. Change my life, betul. Okay. Betul. Dia jadi dia macam research lah. I love research kan. So dia macam dalam lab juga. Dia ada parameter, dia ada pemboleh ubah kan. So kita ubah, kita dapat something new. Ubah, something new. Eksperimen apa semua. Then we have a very big community. Okay. And then one of my friends cakap, instead of you serve for free, why not kita orang bayar? Tak ada rasa bersalah. Yeah. Saya cakap okay boleh. Okay. I letak tabung. Bayarlah berapa-berapa nak bayar. Ikhlas hati ya. Ikhlas hati. So diorang bayar RM1, RM10. Mostly diorang ni duit banyak kan. So diorang bakal bayar lebih ya. RM10. Every cup RM10. Sejuk, panas, hot, caramel RM10. RM10 dah. Macam wow kan. And then kita upgrade machine. Lepas tu and then PKP habis. So the culture of business at home ni dah habis lah. Okay. So bila dah habis tu kita kerja dengan orang lah sebagai barista di sebuah kafe di Seri Iskandar selama 2 tahun jugalah. 2 tahun, 3 tahun juga. Okay. Meaning you work with someone else lah. Okay. So kemudian baru kita macam kita terfikir lah kan. Why not we use our last trump card. Okay. And my trump last card, trump card is to have my own cafe. Okay. Kita pun dah berumur kan. Bila lagi nak pakai trump card kan. Okay. So okay, let's go. Okay. So we prepare lah. It's a very well prepared punya business. Okay. Then we design everything, the proposal. We share thoughts from others.
And then we open up the cafe in 1 Okay. month. Okay. From renovation Okay. to launching. Even before Izwan open up the cafe pun, I think kita ada berjumpa sekali ya. And then I quite surprised lah sebab dia jumpa I and then tiba-tiba pop, you can see. Berjumpa tu I met many people Yeah, lah to have their thoughts on okay. because kita dah ada proposal semua, design, planning semua dah ada dalam proposal tu. So kita bincang dengan orang lah, minta pendapat dia orang semua. So we share the same excitement with others to build this cafe. Okay. Maybe Izwan saya boleh bagi satu peluang nak shout out thank you to all yang Thank you to all my friends and family who have supported me until today. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Grateful to meet a great people. Yeah, very nice cafe as you see, very cozy, very comfortable, really good coffee. Tadi je serve saya, tiba saya dah minum separuh dah minum je kan. Really good coffee. Hot latte dengan Aerocano. Okay. Aerocano ni actually ada tapi kita tak letak dalam menu. Okay. Why is that? Yang tahu je tahu. Okay. Special punya menu lah. Betul. Dia bukan special lah. Dia macam there are people who requested things. To make them feel special. So we are okay with that. We can make it, we can produce it. Special menu untuk special person only. Betul. Okay, Izwan. We go back to the cafe business lah. If I can ask you, apa akan jadi dengan Cafe Baba in 5 or 10 years? What's your plan? Okay. Kita bercerita pasal Sri Iskandar lah. Sri Iskandar is a very well known daerah distrik. Dah ada banyak cafe. So somehow we wish to stand out in producing a very good specialty coffee. So our mission in 5 years is to produce to become a specialty cafe lah. That's my mission lah for 5 years. And then to cater all the needs of the cafe enthusiasts. From the whole Perak. That's my mission for 5 years. You tadi cakap, you kata nak serve all the caffeine hunter lah, kan, all Perak. So you plan to open up few more cafe around the state or macam mana? Tak. So macam mana tu? Yang jauh-jauh dah kena datang sini lah maknanya? Kena datang sini, betul. That's why most of the cafe dia akan cuti Ahad di Sri Iskandar, but not us. We open for you guys to come. So boleh cerita sikit operating hours untuk Cafe Baba ke, so people can plan their journey to here. Cafe Baba buka 10 pagi sehingga 7 malam sahaja. Tutup hari Khamis. Sabtu dan Ahad open for all the public yang orang seluruh Perak ni. I'm targeting them lah for the coffee enthusiast ni to come. And the peminat kopi, sekolah kopi group that one kan, we promoting a lot dekat sana. So I hope you guys can come and try us. No, tukayat. I hope you guys can come and challenge us. Challenge us. Challenge them to make a better coffee. To make a better coffee and we enjoy together lah. So Cafe Baba ada menu-menu terbaru ke, menu-menu yang kita tak akan jumpa dekat what we call mainstream punya branding ke, ada tak special sini? Ada. We just launched our Dirty Latte. Dirty Latte sounds normal, tapi the true dirty latte is using distilled milk with some special ingredients that we add on also to enhance the feeling of the espresso, not the taste of the espresso, the feeling of the espresso. So you will enjoy more on the dirty latte. So dirty latte tu is our first Cafe Baba specialty. Betul. And then I nak patah balik daripada mula. Kenapa? Sebab nama Izwan, kawan-kawan panggil Nan. Nama cafe Baba. Kalau so from where Baba tu datang? Bukan cafe Nan ke, cafe Izwan ke, cafe Iskandar? Why Baba? Kalau aku letak cafe Nan, tak commercial. so during that time my first daughter PKP, time tu PKP, kita balik cerita zaman tu, lahir PKP, time tu dah ada Breville. So I nak ajak orang datang lepak
I serve coffee. Ya. Cakap, jom lah datang kan. Okay. Aku ada coffee. Okay. So sambil diorang melawat the baby, kita ada coffee, kita serve coffee. So people enjoy kan. And then datang my daughter, peluk dia baby kan. One day Baba nak buka cafe, nama Cafe Baba. Okay. It's as simple as that. Okay. And somehow during the registration of the company, diorang tak bagi. Dewan Bahasa Pustaka cakap tak boleh. Okay. Sebab Cafe Baba, you want in English or you want in Malay? Total Malay or total English Total lah? English, betul. Okay. Dia tak boleh Manglish. Okay. So we choose the same name lah, Cafe Okay. Baba, but using K instead of C. Okay. How old is she now, your daughter? 11 years old. Meaning the idea is 11 years back lah. Not 11 my years ago. Sorry, not my daughter, my son. Okay. 6 tahun, Adam. 6 tahun. 6 years ago lah. Meaning the idea is 6 or 7 years ago. Betul. Okay. Okay. Okay, and then this one, few more question. So Ada lagi ya? ada lagi few more. Okay. Okay. Because our podcast is about success and also struggle. Okay, kita minum sikit. Struggle of the entrepreneur themselves lah. Okay. Can you share, mind to share lah. Kan, anything yang you willing to share about your struggle and also how from struggle can help you to achieve the success. Okay. About struggle kan, for me peluang pekerjaan lah. Peluang pekerjaan, I'm totally struggle on that during that time lah. Kita tak ada kerja, Yes. we have masters, lepas tu tapi tak ada kerja. Kalau ada kerja pun gaji basic, degree, gaji diploma pun ada. Dekat Seri Iskandar lagi lah tak ada peluang tu kan. So I create my own opportunity lah. Okay. To actually I'm a photographer. Okay. Before this, professional photographer. So I gadai everything lah for Okay. this cafe. Okay. So and then alhamdulillah this cafe somehow move smoothly. Okay. And we are okay lah kan. Okay. Tapi struggle tu dalam dunia pekerjaan tu lah memang. Okay. So if you degree pun you must survive lah. Okay. You must survive no matter what. Okay. No matter what way, kita jangan putus asa lah. So Izwan, sorry lah kalau bahasa agak kasar sikit. Kalau orang kata you belajar tinggi-tinggi, takkan buat kerja macam ni je. What's your comment towards them? Jangan rendah diri. Jangan rendahkan diri ya. Kita barista pun okey kan. Orang nak cakap pun cakap lah kan. Yeah. As long as kerja halal kan. Jangan ambil duit tak betul ke kan. Jangan buat benda tak baik lah. Jangan buat benda tak baik. Okay. Yang penting halal. Sebab okay. kalau barista gaji 1,700 pun, 1,800 kan, 2,000 pun it's okay. It's okay kan. Cuma lifestyle tu lah tak ada kan. Tak ada yang kita nak mengharap mewah-mewah. Yes. Tak ada, but still you can survive. Bukan tak boleh survive. Yeah. Saya memang tertarik dengan Izwan punya quotes tadi, create your own opportunity. Yeah, because sometimes apa yang kita ada dalam dunia ni diri kita sendiri je lah. And we create our own path, create our own opportunity. Sometimes the road not taken is the best road for us kan. Betul. Okay. So Izwan, final last word to all the entrepreneur out there, also kepada yang struggle mencari kerja kan. Can you tell them some advice lah? Yang pertama, saya tak layak untuk bagi advice lah kan, jujurnya lah kan. But to share is my I like to share lah. I like to share. Please come to Cafe Baba. I will share anything that I know, no problem. But to all youngsters out there, jangan putus asa, jangan terlalu pandang melangit, dan sentiasa berusaha lah on making a better man. To be a better man, don't stop. Because aku kata apa, Rasulullah kata berniaga ni pun is the best way to change our life lah, untuk perbaiki diri baik. Okay, so itu saja kan. Ada apa lagi cakap, nasihat ke apa ke, atau final promotion for your cafe? Final. Okay. Selamat datang ke Cafe Baba Seri Iskandar. Jangan lupa untuk merasai semua kopi kita yang special, finely tuned for you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so terima kasih kepada Izwan yang sudi menjadi kita punya pilot punya project. Yes, okay. So kita di Mongo Media kita cuba nak discover ataupun mencari local hero
maybe around Perak especially ataupun KL. Tak perlu orang yang dah berjaya sangat pun. Kita cari orang yang sedang, orang kata apa Nan? Mendaki gunung kejayaan kan. Sebabnya from there kita boleh menggapai dia. Orang yang dah berjaya tinggi sangat kita susah nak gapai dia. Yang sedang mendaki ni mungkin kita boleh Support each other. Support each other. Mungkin boleh dia tarik kita atau tolak kita sama untuk menuju kejayaan. So kepada korang luar sana yang rasa nak interview siapa ataupun ada kawan-kawan korang yang sedang mendaki juga gunung kejayaan ni, boleh komen kat bawah ataupun contact kita. Mungkin boleh jadi kita punya guest yang seterusnya. Okay, terima kasih banyak. In the end, apa yang baik ni datang pada kita, yang apa yang baik apa yang tak baik datang pada kita. Apa yang tak baik datang daripada kita. Apa yang tak baik datang daripada kita, yang selebihnya daripada Allah SWT. Okay, terima kasih guys. Ciao. Terima kasih Nan.